Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupu-tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupu-tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupu-tupua. Ko kore ke u hufanga moa I he talamalo I whanua mo ngā I talawhatapu toa pe. O ku wha o atu pe me heni ka tā moa whainga maari ko ni ke whahoka doa o tau prokalama koia. Whatu whanua fo au ki he weekend. Ko heni whoki pia mo e whafonga kontak whitu.
palo api ven pikala ke ma fa ha ko te tau prokala ma ko ia a fat fo no o ke weekend fa danga be ku lere me ko da pe mi apina ne ngo ku unu atu ngahi fo no tau fetu uni ta he koni ki he ki momoko ange he taimi pe ni ka ku fa danga be ku o ku fainga mari e pe nga o e pe nga he fa danga ko da pe mo fe ki na mai be me apina i he hoan fo ko fi ki ta lere ia fa fo nga he laine ke fa ha ko te tau proklama ke weekend malo da mai pong ni piven malo nga o pe mi tonga mo fe ha ke tonga he momoko ko ni Oye, malo bisol pa malo mo fa mali pa ko le te bigi u fa te bi fa tapu. Oye, kamata tua i ta mia ko. Ki makine momoko. Ako o fa pe tu ya. Ne mo o fa tonga i mai ngai wi ke mai ko ni. Lulu pe mo fuike. Ako fa mai hon. Ki au fia bego. Ko to ki lava mai bueno lava ma ki malo solo. Ne ngo pe la te nga we pe fangi me ia fele holo ga nga we mama fa fu gen gi to go se te pateti. Mona pito piveni ko tu ko a honi ko loto pe ke atu mo ke taki kamata mai mo me he ko lo na ta fatala no pe ke polo pe ko si lahi pe mahino pe ke kakai ngai me lahi ko ta o si kava mai he tai muta tala no ai ke palo pare ma ko ta interneti mangai issue ko ya ta fito ke redundancy ko nga ku ke fo ke anga tui ai na fa hoko I he wike ko o si press conference ba me tek pa mo nga ka ta ko I hanga tonga ke pol ko TCC mo ne o fika aki mo palo pare ma ko na press conference ia o whakaha ko motu ko ke polo ko ki babau o loto nga ke palo pare ma fo ke internet ia babau ko ngan ko loto ke te atu mo ke te tala noa ki ai I he ku whanongo ko ke press conference mostly ko ka toa ki nau tolu o ku nau tala mai pe ko ke polo ko lele taha ia ka tau tala noa fo ke he redundancy o kos mahino pe ia I murini ko ke polo o ku lele apita ni whaifatongia state polo mga uhinga pe aina na o mai uhinga fa o ko capacity ko lava ke polo fa hoko ko latency ko vave ko ka ke tuai ko ni tolo ko time ko hoko ko te fetu taki ko na pe ko quality o ke polo sayang pa fa reba ko ma ange ke polo satellite ai mahino pe o quality ko ya ia time tau tala noa ke polo ka time tau tala noa ke redundancy oku natula ke he ia e tai tala no ko ki ai he ku tau tala no ka mea ka pau e palo pare mai tau ke polo hange ko tau fa fe tau laki mo ia ko na fe tau laki pe mo va e tai nin ko tai mo ta fe hu e tai ka fa ngo ko ke redundancy o ku ke piki pe na doria ko sai ta ha pe ke polo ka ko fe at mo ke to ki fa ma ala ki ai he ku nga mo fe hu ia ko ha sai ta ha ke polo he redundancy ka time ko motu ai ko wai angon foko I vavau pe fe hu ia tu fix a fe ke polo tamai na do ko vaka ta ha pe fok ka ke takai mai vaka ia fe ia e to ga ia fa o se ka mahina porque mahina ka tu ai tu wa ki hono sai ka time ko palo pare mai o ku lau mahina ia pe to ki lava fix ai ko tu leva ko ia no sta internet fe tu ia ko ia ok ka ku hangi o ke fetau la ke whakaukau o redundancy pe mo me ko hoko tau si o mata ki ai ko nau tol be nau tala mai ko saitaha ia saitaha pe tau ngai ke ai fai pa cable I he tau por ko no molo pa te saitaha pe redundancy o ke whakaukau ki ai e piven Malo solo ko ia. Na aku whanau ake be he press conference ko na ai mei te ki e deku rei tapa mo service provider. Koi.
Kagone moni ko kangembe ko fifili ko wango fanongo ko it's supposed to be ke o mai ka expert of matalai me hinga le ke kakai ila ko fanongo o mafuri te pile ko fehu e ka fango o now sound like the expert o expert ni o now sound like ko ilo pe now tunga whakawha, ka koe tunga whakawha koe whonua, ko whātana whuk solo o kou tukua ki ka kai ako. Koe katoa hane ko tau pepehange o mautolu koni whare area i kapineti. O na mau whainga maari e scholarship me kureanga. O ako. Koe hae lau maari koe hae tau mua intention e o ako. Ke o mai o toko nii ai mea o ku whekuki mai ka kai whonua. Unlocka ngahi i whakangatangata ko ia. Koe mea ko whaka o whai ai whanua ni o kau a ko ia o mai o transform nau tōrea ke whai i le volo koni nau whaatara noa i solo e kongo i whare area ono pā usi i koe ai koe address pe kita koe malo lau maari e te elevate lewa kita ia ke whai i le volo hange te play court kita e hape mea te ke hanga o tukufua mai ke kakai koe mea ege nau whakaongongo ki ai. Regardless pe kuhinga lele pe koe ke huinga lele. Aya koe mea na kuongo e naka i wamana ki au pehea koe kau politician ipe. O vare au pitao he tarife hui na whai he kau so-called technical expertise koe ni he. Whaka mea pango i alahi. Tako whambe te nau whanonga mai ki ngā. Ke he kono moni hange koe ni, ko tukaki lahi ai pacheti mono o mai e ngai technical information e pacheti ke kau ngā aue. Pako o te whaia ngā aue ke pesu. He kono moni, koe angai whakau, koe kau ngā aue, whakateknikare, whakaprofessionale. O toton ke kaiti nau tōria he ngahi moni mea, whakateknikare, whakaprofessionale. It's a professional obligations. O e kaiti nau tōrea he ngahi tutun whakapolitikare. He kono whatata mahi no pen. Ka pau nai mui pe kau teknikare ki he ngahi requirement whakateknikare ki hono procure mono whakatau e waka koni koe asika. He kai ke hoko e disaster ka mate ka kai tō lahi koni. Ai o pehe tofe kusio regardless ka hau hoto pure tala mai ke te liriu e mea o ku whema o whakateknikare ke whema o whakapolitikare o na whehanga hangai au koe to tonu ke pen over pe pen down ai kau teknikare e pe kau professionale hange koe ni apa ilo he toke tau whema o ke ave maha kiki nusila ka ala te minista tatu ka ki hasilini o e ave ia final reason ke ua e ave so ko whainga mea pe hange ka pau ilo he tama engineer ko e waka o palparema ala te tam politikare ta final reason ke folau e waka ko taimia ko hoko e ngai palparema la pana whaka mea pangoia e ku whanongo haki ke he te uhanga uia o excuse e tama tisisela he ko tama tisisela ia ko ni interest ena ko business me mo paanga have nothing to do with the people of Tonga ko tama TCC mo tama keipolo I found them very tau pe he tae whiunga au pito kena kei hoko atu he whatongia ko ia but there is numerous evidence te utoki o mai au a mui i he nau whaihala koe uhi koe influence for politikare. If I put my feet on their shoes, I will refuse ke utari hawhainga influence for teknikare, for politikare, i he ngahi mea ku requirement for teknikare. Te wate whatata mahino ko ni mahana toe mahino ange ai. Ka pau teke o mai ha mea lere e taha
ke spare ke me le ta te ria na pa hono vai ka pau pe pa vai me le ko pa mai le me le ko spare ia ko anga ia kau o hoko lolo tonga hoko he ongo foi ke polo go ni ko uhinga pe kai ke ai ha foi spare su ke kai a foi spare ia ka tari pe ka pa vai me le ko ke ngau aki ka ta tu le ka fauli fo ke le mai me le ai ko fu o mawa ko tangata tu mari pe to ka tangata fase sere ko ita you have excess resources ke ngau pe ke fase sere ke ai ha me alere ke spare ke ha me alere te ria na pa vai me alere ko pe he to pe fa ko ni ai ke polo ke ne spare ke polo te ria na moti ke polo ko winga ya satellite ko ki foi spare ke ne hanga preach ka ko winga fo ke ku fa la wa ke me ko ni solo he nai o si o mai solution ya a kasfiki the solution ko could have result ka ke ngata ne mama me lau kilo tolu kilo tupsi pe ia o ne kick ini mau pe ia he time ka moto ke polo to ke time ko ke moto ke polo o kune hanga ia o fra malo hia mai e connectivity me ngai motu ta mo niwa mo mot mama ko ya at no cost at no extra cost e ko ke ngata he ne lelei faka connectivity to lelei faka silini to lelei faka opportunities ai ko kau ya me kai ke ka koe whakakau ko so ke maulalo ia o ko whampet e whanongo mai kau technical i hanga e nau consideration ko hanga whoke te o mai hate solution you have consider far and wide ai ngahi whektoa o ku makatunga i te whaitutuni never once ke whanongo ke na whaitutuni o kuna consider traffic originated and terminated i wawa umuhapai pe ko hai lahi compare ke voi whole traffic atongani ki tua mamani less than 10% ai ko tau ai mai fu ke polo feunga mo fitno miliona ke ne hanga keita ai ki traffic less than 10% ai requirement ko firma ko ki foi less than 10% ko na fiti ini pe ai foi capacity ka pau na ai foi area gon pa mai kasiki le lei ke fonua le lei ke kakai in terms of cost le lei ke preanga mga business in terms of cost le lei ke connectivity in terms of outreach kai ke hanga iro pete to fa matala I fe pe taula o silava po tu to ton ke lava pe he ka fa ngo pe lava pe he kakai o fa non ke hanga tali fe ui mo ya go hono Feinga ko ke whakatonu ia. Misi pa awe ni na ngau mea ke ngai technical terms, hange ko latency, hange ko capacity. Unnecessary, very unnecessary, but kai ke ka mindset fo kia ke fend off ko kakai ko nau whakakau ko ke nau ilo ngai mea wha technicale. Ko ia ke fend off pe a question, a vivile nau uhinga le rei. Ke ago tonga maulalo wai fonuan, tunga maulalo wai ako tunga maulalo wai funga hoko ngawe fa professional he fona kata te ka pe solo biben fefe ai me gonna tala go he taha ko me he tonga cable I mean we are here for the cable o mau heni pe matoria ko cable o ku neongo pe ku sai ai satellite mahangahi teknologia pe he the tonga cable is there ki he cable ko tau mu ai tonga cable ke na no pe he cable ne ngo pe pa pale ma cable ya te na pipiki pe cable pe wai pe ha space ai ke na lava o tau he cable ko tau main line ni ke cable with this okay ko tau tala no ko he redundancy ai ko ke te ha space ia ke tonga cable ke na whaka ata ha satellite ki hau ko te only look ki he
ki he cable pe hange ko lau o guai pe nga he teke fra politika le ia ke nau pigi ma o pe he cable I he redundancy. Again, ko lau ko ia ko kau mau fa me pango ia kai. Ai ko ai te whakau me ko ni solo. Ai ko ne interest na ko me le ko ne interest be na ko ne area of expertise ko po hui lape. Ko au ko foi po hui lape ko toka ngau ke to ngai me. Ko purpose fo kia na whakatua I tonga kei polo ko unga ko foi grant na o mai me World Bank. Ene hoko mai ko uhinga kai oa ave tau pe ke oa ave ke TCC e neo ko ka taha pureanga sai te tano henga hi whakau whakawhala hi koini ko whakau ko ke polo hange pe solo ko whakau ko malai waka puna ko malai waka puna ko hentolo ia he pureanga pe ko Tonga Airport Limited. Ko uhinga ke lava o tō mai kia a Fiji New Zealand kondasi whahinga wakape. Ke nau share a very expensive infrastructure ko ia. Ka koe malai wakapuna o kun pau ke nau hanga whakaukau o mea kotoa pe. Ke henga, ke taua, ke bathroom. Ka lava function is a with the purpose. Sai ko hia na whakatua tonga kei polo, ke ne hanga o manage foi kei polo ko ni. Ko ngā kai lava ke streamline the main connectivity, because we got primary connectivity. Kai lava ke hawe TCC, hawe Vodafone, hawe TCC la ha o na ngau ke foi infrastructure ko. Ka ko ha hono tau mua to reduce the cost. Ko ngā ko ui ko affordability ke kakai. Sai. Ko mena os identify time now he kei polo ai. Ko duplications of infrastructure I a local distribution network. Ai ko ngai foi network mantui ko foi kei polo ha ia me suwa ki shop. O ngata I kei polo ai. Ka ko fatongia le vai he la lo tonga ngahi service provider ke na hanga ai na local distribution network inland domestic connectivity. Pero timani leva he lao ya ko ya pau ke na ave service ke ma ho lai se ni ave service ke feitu ko tope. O ku ya kakai. Pero timani leva he lao ya ko ya ko pau ke na contingency plan na autoria ke na lava at the minimum iha taimi o motu o na lava o kava a 10% capacity ke ko nga ke taimo motu ai ko foi mau fa lao ya ke mau ho laisen ko sai na infrastructure ke na kick in ke at the minimum 10% normal utilization porque traffic go nga ya normal ako traffic nga normal ka pau o na ulele ke ta pego melele ho fulu lele ai ko pau ke ai na foi melele ta ko na pick up ya ko tai go moto ai pau ke lava melele ta lele ako be me 10% ai lava be me ai ayo se deu se deu no depende he na capacity kai ke ka ko se mau lao ya sai na fatonga ile vai ka pau fato ta ai he ngahi service provider na redundancy te rang fa mole he ko kosi u me ko ni o fika ka to o mai ke cost per unit go ave consumer kana mau fatonga ile va ai duplication local distribution ni he ngahi taua e me ko foi taua ko to pe o me fa kilo America tol kilo lai net go ia 5 kilo aya ko taua tene cost around 10 million sai ka pai ka ta pe ko ka ta ha tolu ka fe mau na se ve si fo a moto ko taua ke he pe tolu
Ko tawa ke he pe tolu ko ia he ke ko kosia ke ngai company ko ia ka te nau hanga pe o to veteki mai pe u kos ko ia o to fa o pe ke ko price per unit ko nau o fa tau ke kau kas consumer ai na ko whakakaukau le vai nei ke expand ke capability ai ke polo mohono purpose ke na hanga o kava ai infrastructure local distribution network pe kava pe mo redundancy sempre ko pe gui ko secondary connectivity ko huinga ko solo ko no inga ke ne reduce duplication reduce cost ke fiange ka kai mange ka kai ko tala no ko na ke o mai me ta no me acting CEO ke polo ko na foi focus be na tolo he poa wila we na te ka na tolo ka pole ta me va mo mi sine me le ke au o fe mau e ta mai ko ni ke te e te ki whakakere i whakakau ia. No fo pea pore ne foi poe ila ta ko ke ha foi poe ila ia e fulo to me le go ai fe tu e kakai e. Le feta pe un moto. Ko ka nge pe ko lau tu nga fa ni tau ia. E kapa he kai ke liriu na ko o ha ke fo ke isi ko ni i fare area ke remove ke fai mo institutionalize le kureita in hanga he ko fisi ko tu tano pe o ko sianga na to na to le amalgamated telecom holding o na re na to ria ai na to ria responsible ke u me ko tano ko kai ai ko fu mo fu tawa pe ta hai ko tawa e ke polo ta pe ko tawa e ke polo ha ure i lo tai mo o anga license ko ngahi me mandu na ta ko ngai na ngai license ke wange ngahi spectrum ngahi frequency wavelength ke na ngau e tau pe na ngahi foi device ai he foi tau a pe ta ala te TPC le tio tonga ala tu moi fahinga le tio pe tau ai ala tu moi tisisela tau ka to ai he foi cospeta ai ka kulava le he tonga ke polo o whakapapaui o kui kai he son na ke whatonga i na ta programa ta mi hati motu ko kai ka koe motu ko nga ko ke polo solo ke polo e fusai au pito pe ke polo motu pe ko nga ko COVID distribution network local distribution network ai mahalo ko foi spot ko na ai mahalo ka pa na tanga wa ka sim card tisel mahalo sai tisel ai ai o pehe anga ko communication ni tonga ni he taimin o ko fe tu ia sai communication ni tisel ko nga ko tau tisel te ofi kita ki ai fe tu ia ko communication ni ko tisel kai ki te ofi kita ki ngai foi tau ko ka ko fatongi ai an ko hanga ko lau ka pa nai le kureita le vi sone e pureanga e na hanga expanding ngahi me fa teknikare ko ni ke lava ta fa ke huinga na fai ta no ke redundancy ko fu fa more ko fai ko ke redundancy ka ko foi area ko he kasfiki na fe mo ni ma 0.5 miliona america ki foi for the next 15 years ko ba le de va le ai foi ta ni ma ko ya ake ni ma miliona so kai ke o ia ta miliona ta i tolu kilo be ua kilo Amerika ka ko sio ke benefit mo me ko ni so ke tene avoi ti leva ke tau te fa mo fitu miliona ko ni ne o ko panga to koni e sol ka kai ke unlimited te panga to koni ko panga to koni could have been better use i to initiative o mafa tuki mo ai ni ko fe koki pa mo fonua fe ka pa na o mai fu fitu no miliona go inio fai mo fkalere ia ke hala pure anga fe ka pa na fai foi me ko ya he ko pa anga ka ko o mai a seria mo nusina o laku ki tahi go me ko ngoi na ko alu ke ki alumni
I catch up kau scholarship ko na o ako i Australia. Na fe taula ke pe mo. Hai ko mo fe secretary. Na o vale na o ko nga fa matalangi. E ko foi na nga very reckless a bit ho mo. Ko fe ko fa matala in details. Ai lahi pai pau te ke nga o ke Karen foi ke polo no molo. Mo mahu inga ko ai internet with a hybrid solutions ke connectivity wise. Si o na toki hanga una toki hingo ona mai ka ti ke to sen ka ke sen ge na pe ko interfere ka ko fa amo nge pe te maulava vete u me ko ni me fare ale ko ngo ya pita u ya ai kai ke tataki ke ma mo fai tu ni le me ka wa ko he fonwa o ko tu ki man tu ko fa lave me ko ni solo ko ke te tu ki ta te pire ho iki he konga ko ni o ko tu ki pe na to lu ko nga ko na o mai mo fa i ta mau sia ka ko tu ki la he ka ya ko no fo e fai tu ai ga ye na fai tu le pa na tu ma he ngai mo ni me fa technical ta ha fo ke u hinga ko to lau ma o e pe au ya ai ai ka fa ma fa tu e hopo ko asika ko loto ke mo viri taki e ko fo ire ko hanga ai ko hange ko ne pas pe me ko pe na ku viri taki fe unga na ku viri taki ko hinga ke o ko ke loto ke to ire pe he mai ha fa ma u ka au ta mai hala mo fai to ni kai ke viri taki kai ke viri taki o hange ko me ko na o mai ke vaka ko ne asika he ko tu ni fo ki he vaka asika ke whakatau nei whai he kautaki. O peisi peia he whakamatala, ka ia ha document ke ne hanga prove beyond, ke unga ke nau hanga is evidence. Ka ewe hau beha tako e wakafu ok, avisilini. Kai ke aha document ya, kai ke nau viri taki ke o mai e umea ke ne hanga popoi. Engineering certificate. Ai pehe anga i whakaukau. Sio ke tunga whakaafa. Ai koe tunga whakaafa koe o asika solo. O ku kei, te kei ke ako e whunuani ai. Kei hoko koe mea gana kei polo. Moi tari whehui koe kau teknikare. Kai toi kehe ia. Moi situation koe asika haik sio. Kai peke tau ako. Kai peke tau wiritaki. So au pe nia pe mai pehe tama koe mea wha koe fundingi. Ai o koe ke whai akia. Ai koe tau toi ke tato mo kau prostitute. Based on money. Ai whai tutuni. Yo wave pe koe price. Koe ke toi aha mea koe uhinga lelei. Ai koe mea nā kuongo ilahi taha he ki press conference wena so. Ko whampe a wate ta po tā noa koe ni ki he kau tekinikare na nau whahoko. Ai tari wheu i mo kau whaiongo. Fu kia mo so fu tunga maulalo. Tau asi mai nau tae whiunga katoa ke nau ke hoko ati ngai putunga wiko ni. With no hesitation he tawhako aku. Fe ka pau ko funding ko na o mai toko ni ko me panke me World Bank. Na o mai pe ia ke solo o ki cheke ne ho mai ka kai ke ongo le mai hange ko taula kamata. Oh. Mafure pe ko ni o ko ongo ya pe ko hange ko ongo vanaiki mai. Ma sa ke mea. Ke te lok ini mai he ku na ke te liliwa setting ia. Na ko ki to pe e ka te ki huki to pa te ruma. Okay. Sai pe gainga ko nga he ku o ka ke ko tu pe ko ke palapare maneti. He gona ko tale le mai kamata ai miniti gone fi ha gone ko osi. O ku ke palapare maneti ka Fefe da ni. Eu saía. Okay. Ko kamata fewe ni nai fe ka pau ko funding ko a World Bank na whakatau mo a beia ke cable ke whakatoka cable ko ke qualify funding ya ko ya ke ai ke hasate lai te pe aku malava loa pe
Iyo, o mahina ka tau. Ko funding ya World Bank na o mai. Ko foi kei polo. Ai go na man na mimi. E unga moe mo tolu ni miliona he aho ko ya, ya Amerika. Ka kui kai ko poinia kuia ko tau destination ni take ownership pe tongan. Ko me ai pure anga pe ko recureita pe ko pare mia pe ko minister ke public enterprise ke whakakau e teknologia e context e whonuan pe mohono purpose ko ui ko kakai he ko katoa langa ngawe ko ni ko ui ko nga ke au ai fitu taki ke fine white ya faina tapa beitongan uraki a ua o excess ke kakai tolu a fotapol ume ai au whaukaui. He koe mea koe ai koe he kaswiki. Na iai pe silini ai kei polo. Kana nau kore kei pure anga ke nau whakalava. Mana iai ua miliona Amerika nai mau he kei polo he aho koia. Pana kore rewa kei pure anga ke nau o mai tolu miliona ke whakakakato aki. He koe solution koe ani koe nei. Ani koe oku ai ko ni fitua milio tolua miliona Amerika ko ini na o si committee ke pure anga ya ki mo pa to hu mai au ke polo ko kai mo na fehu ai ko na pe na ke mana tu na fa ta no ko foi no miliona na iri lo to tai wa no ta no mal ai ke au ai ko ta o ne valu me ai so go si o si me o ai ko life expectancy ai ke polo ko tau e wanima ai ko to tau e valu me tau e wanima to pe tau e ta fitu feinga na do ke na implement e fu pe moi vai ko tango ke te hanga analyze ka te consider a solution na to tonu ke na hanga solo ko foi ke polo ko uri me tongan ki wawau feu me foi reine ka feu ngeau e ko tano a pen ke fai nga fakau foi reine pe ta o fai e fe fononga aki me wawau ki tongani ka ya ta PC e foi lai nego ya Pamo ki me le pe e u a kulere ai u kai pe ke ha time ke le me le ko tari ke me le ko na ata na e ko kuinga vai faka kau ke tau ngau ke fitua miliona ke tau return I vava tau pe ka pa na mo e foi ke polo ko I vava motu enia tau pe motu enia pe motu mo office te kau fe tu ko fe ki vava ko ki tre fe ki pe se te ho fulu ka to e fe mau fa internet te fo no ande gure me vava o na ho ka fu fitua miliona ko ni ai ko na ko kuina ai ko kuinga ko pase sa vava o ke de alfa traffic ko ki tu no ta pe vo ki tu no ta tau haya mai tau tore fu fit fa fit tu ke ne anga to ato fe tu ka te pase ki tu no ta so silly so stupid ko ko la me ko pe ko tau fe ia fa technicale o kuia I mau fa kau fa analyze fa determination ia ko hinga pe toki e pimeni ko hanga na dalatu ki mua o fia ka kai fo noa he press conference go mai ko na fa hoko ko nga ke mahino ai tu unga ko kuia he ko tau fa matala pe ko me na fa ke polo ko me fai TCC me ka de fo ke na mai o press conference mai ke kakai ko he na fa matala ko ni na fa hoko pa mahino ele vai he kakai fo noa me o kuia ko e tau me ko nga ko ta mahino o ku ta mahino ke tolahi e kakai na tu waki ko pe mai ka pau ko no sai ko na ha ke polo ki wa
Ange ko ke talanoa ke neo ke talanoa ko he no mai ko ki tuin o ta ate fu wa puna lahi. Ka ko na ufa matala ko no sai ko no mai ke blog wa o ka moto atonga tapu. Ele pe wa o ia. Ka ko ni moto pe ia ko moto wa o ia ka ko nga na totonu ke hanga ko o ko fa kau te kwa fa ke polo le mi tonga tapu ki wa o pa fa ke polo e ta le mai me fis ki wa ka moto ate fa hai ko tonga tapu le pe fa hai ki wa pe uhinga pe he pe ko na uhinga pe na tol o ku ke le pe ke polo me tonga ki wa hanga ko na to osko he me ko osi moto atonga moto wa hala ka to he internet ka ko nga wanga fe na ta mai ko ku sai pe ko nga ka moto tonga tapu le pe wa o ka ko no moto pe ke le wa o ya o blak moto te ke fa mi tanti ke ai Koia, o te ke implemente foi. Ke polo ko arifo me Hawaii ki wawau. Ko me midway e waha ofisi pe mo tonga ni kolose foi ke polo me nusila ki Hawaii. Koia. Ako na nga ko ka Hawaii ki. Koe foi ke polo lewa koe me waha koe me kilomita tolunge au. O te ke hoko matu na utano atu nei o sili e tonga ni foi spare foi ti connecta i loto tahi ai o tuku ai e taim ne whatoka i ke polo he tau i ne walu ko hiri amanaki ke hoko koe ka awawau ka wange ko te ke whai hoko ko ya ko hunga ko e mea ko ni ka wange ko tano ka pai motu atonga ni motu mo wawau I mean motu atonga ni motu mo wawau ai ko wawau pe ia e lava lere he ke polo ka wange ko lau ko lere ko ia ke fe mau me analyze ko utilization pe ko fe mau fa internet fa connectivity ko pesete hiva noa o traffic ia o originate terminate i nuku alofani i tonga tapuni ko hapaire mo vavau kuna toki vahe mai to nga moniwa ai ko uhingare ai ka pau ko vavau pe i foi pesete pe ho full ka pau ka pau ko silava me ko ni ai mo ka pau mo tonga mo vavau me mo fish mo hange ko me ko na to go e tsunami ko vavau pe una ngawe ai ko me na we ke fale area na fe ko una anticipate fe ke hoko tonga ni ke pola vavau o le ai ka pa mo te ke polo ko fisi ke polo vavau ko una ko o shoko ai o kai ke uhinga le ta pa kai ke ngata e solo kwai why maintenance cost ia o ke polo o fai ke ngai ka ta ke polo ai me e ta o to be me wa po ni ma miliona ke hau ia fu kai ke toi hanga he second ke polo toi tana ma revenue when me ne o mai patent for economic ka koi fe wi ha hinga no ai second ke polo ha nga ko ye roki kume spare ho me alere ka ke tope ko ia sai ke kume me alere fo ke ne spare ka pa va ho me alere so o ai ko fa nga fa kau o ku bahino le vai ai vested interest o kai ke angi mo ia ke mo ko ye ne afio me ne to frofola ke mahino ko fai tu ni he interest e kakai interest e fonua ko tu ko ne tai mini o fi ku me ko me be mahino ko interest pe nia ai ka fai tu ni pe mo ka business partners Koe, piveni kone tu kohe tai ni mi ai tautala no ke e-government. Nga unu fo ngai fonua muri ia ke ngai me pehe wave. Ma te, umana te pehe te mta wha alwa i ki he patunga ako po whare mahaki. Kai kumi hake tau whanki kāti ki ure sita hato hingoa. Ai ene tu ai pa more ki kāti ia ka te ai fo o. Aka te nga unu ai ke umea ke e-government oku wave pe whetu taki ke ngai whetu.
o lava ke polo o whakakato fia mao I government me ngahi whetu ko ki mama o atu niua ko whaki o tu motu me u whetu. He kulahi ko atu motu I hapai wawa. Te pete tu wa mama holenga atu motu ni. O malava ve he ke polo ke ni whai whatongia ko ni I government. Aia ko na alo o whotu upou pehe ngahi motu ke lava ke malohi ki ai ke polo. Mantu ka kei polo dominate bene ya terminate shop ai kei polo ka ba ko hanga ngai pot ngawe pore anga hok kei polo ngai pot ngawe ko isu ke he ka ko ne au go tau pe ke fare maga ni wa fare maga unga fare maga tumua fare maga la nomuka ke lava he foi Karen tuku ke ka pau ko whakau e pore anga ke tau ke I polo wheitu ko tau te ka whi maa whuke solo ka pau ai koe lau e pia raki ai mua e tau nofo anga ke raki sa ia kai toki ai ka kia hasilini ki ai ka kia hasilini pau whakamare pe ia ko uhinga e koe whakamea pango ia ko os pase waka e kaswiki os pase ale kaswiki ke tau te mai te price ko ia mahalo ka pau te tau lau ka pau te tau toi whinga ka nau tolu soko o se ni tau ni ai wafta hiwa na lele me ta ni my life expectancy e ko fua e ko kauta he ko ni na nau launch na to na foi satellite ki he opiti mama ta kana ngawe ki teknologia Oxford beam ke ne lava peo o streamline ai signal lo ka ingata he ne vave to lava o malo fiuma ke fanki tuku I motu ko Pasifiki ka tau spas tau toria me waka ko ai ko toi pe ni ai ko o se ne tau e fa to tau tata ka pau te tau engage ta to tai min te tau te tau pe mo me ko engage ai TCC engage TCC o liunga fa para more ko nei ka ko ki ke pesi TCC pena nau ai nau toria ke nau pesi te hongo fulgon ko lau ni contingency ke nau pick up pa nau ngawe ak me niwa ko ki tongan ka ko fe ui ko o kulava he ke polo ia ai me ako to ape ka ko Costco ia ko ke justify ne ngao ka kulava pe satellite me ako to ape ka ko nga tau ko tau tala no forget ke context e fonuan fainga I auti faka motu ai ko me ko pau pe ke ai foi hybrid solutions ia ai ke polo mo satellite uai pe mo ngai teknologia ngau ak natura ai satellite microwave link ai go feinga go TCC que no ai TCC la e ko ki bo go fatoka ke polo ne pe microwave link ai TCC la microwave link ia ko ke nau alu satellite na tau nau alu wireless pe me heni ke ngai motu malonga hange ko tofua o kao o hoko pe ia tu ka ko wai pe hono pore ona ia me go ko nga ko he ko ngai feitu o ku no foi pero ko wa ko ne ko pe au palparema mo communication ni ka ke me go ne starting ko si go tai mini ke capability opportunities of provide foi satellite technology go na to how ya ta ko si ka kune ko tano ko foi Starlink ni o ta fitu ta ke te mini o au fia o ka hiri pe e to fa fare tolo e ki foi tisi ko kuhinga go ngai ni
o advancement e teknologi au te ke tau capitalize pe tau te ini ko no ngai benefit. Ai oku mahina sai apito ai fitu taki ko I he satellite he Starlink oku malo apito ia ke tenga akta te tenga fitu kwai vai ma ko ki ai ko ai internet I ke polo Io pago ki home plan pe nia ai ko si o lava pe a fe mai no mo Starlink he ko nga wo sto ki au fu ma apito Starlink ia ni ko kon te mini ki fa ho ko ki ha toi fa inga network o fa locally ko Starlink ia te hange ko ni te lava au ia connect ka do ni wa ka fo Starlink pe que foi Starlink peta pe foto be na wireless access point na dol ke na link yo unlimited ko tanon unlimited so ke ngai fu ko time fu ke ko fa ngata ko hospital ki ta moto so ko ni ko opportunity of provide Starlink ko unlimited ya I te pay kita foi subscription fee. I go subscription fee banga tahi hiwa, te au hiwa. Tu sila. Kako kapau te taupehe ko to abiu ngau to nima, to fitu. Ke nau share ai ki foi te au hiwa ko ya. Ko ngawe te ita he fo he TCC he local distribution ni TCC ko to tong panga te au ke foi kika ni manoa pe o spe kika ni manoa te ke o se mahinai ai te to tong panga te au ko to tong panga te au he ko foi rate te ke ma o panga o pe kika ko te fasisi be meni manoa ke panga tolu ko ai ku sia fu fa more apito ai ka pau ko auto ko tape te me pe eu ia ai panga uangeau ke foi mahina uangeau tongai ka ko hange ta pe hange ko mo mawapi wai ku taino to ta taino lo ya taino masigo ai mau to ua fa ni makia o to ni makau ngau ka tope mau le pe foi te au ai ka ba foi te au ka mau to ta to ni makoya unlimited ko non unlimited so ke opportunity ko provide new technology at this days ko benefit ko ne me mau ka sfiki ne me way beyond here in terms of pricing ko no benefit ko ne me mau ka sfiki na ta me hoko le ta to treat le ta to le ko shareholder o fo satellite yo tu ia he fu ma do ke a satellite me satellite slot ta tolu he me ko tonga seti ko satellite slot ia ko ta me le ta to fai ko no fa market ia ke ngai fonua ke na mai o fo tu ha na satellite he ngai fo satellite slot ko ya ko me ko he kasfiki ko fo satellite na ta fo tu na ta me fo tu tau he kau shareholder hono foto tau maure ta tole ability ke tau develop feta applications ke tau lava spot PMI e tau pota lava tala vaka ko tau pe kolos iote pe te tau lava re va fenga we aki pe mo navy atongani ke na hanga o monitor ka tau hanga tau e trucks ai ko sio ko ngai our dollar could have been gone further than just redundancy ke na hanga monitor hanga ko ni na mau na kulava ti kono ka tanga ko ni a tui fa ilonga e tau ni mano e navy atongani ko no fo tangu to go si ai fitu na mau tangu tai ko la po si le ki atata ko fitu ko atata na me I kilomita pe fia me ai pe tape pe less than kilometer
ai mo tuki waki ko ke polo ka ko mantu ko vaka ko to pe wai na fainga signal ko pau ke na ten on ko pau ke ai me ke ne lava trek vaka ko to pe ka ko tangu to sio ke tangu to ngai fu manuao mai fu waka ka so tia tau whanongo hake ke he papa hake fu ai fu pareti o waka a mei trucks mau he tua riku gana o koloa mo tua niki ware pare trucks mau he feitu gana i panga i hapai pare trucks mau he feitu gana ki hake ko poini he solo e kai ke o ware pe puna e mai u mea gatu uai pau peke hae waka tropo ai pau gara te waka pick up me ai o fufo i ability a ko nofo pe o whakatumtum ko tau to sio he man me le ia ngai fu fliti ko ne nevi o man to ko issue fok ne ta no i fare le e tau i ko trucks pe ko men na formatala mai por anga na fai ke ni ma milion na ko ne tau gos na ulanga ke ai headquarter ai fai i hasini ko me ke me alere ko me ke nau ko feui ai fe taula ke u me go ya pe mo tau i trucks eso no pero to be mani go anga no tataki mono spende tu hawe fonwa okay ko eu o lava ta eu fe anga da fononga ai ka pau na ko abe pa anga ko ia o langa aka foi tau ai atata ke tango tu hata si holo ai na asma waka tu oli ma fu tau la ti trucks ne ngo be ko ke mensen ka te na ki fe tau la yang i be tau la ki na ki be tau la ko nga ha ko ke atu ba mai ko masih tango tu ma be ole ho wa fa ai au de o sio na waka ya oh iya ke be ki fa fio fi be fa kau ke tau mua que te pego que te repeta o que na foto que tu me fo que tá aí na ferro ia fo que né tá que fai ngo na ferro que na tolo o guanga fe conflict of interest o mo fale de business pa mo to poate como tolo be mo fai regulator como tolo be mo fai va inga go fai de business o guanga fe ai le rei ke kakai o kule rei fe ke kakai ai taimi ko mo tolu pea ko mo fai regulator pa mo te o business e ma o he kakai ha benefit fe i he taimi pe he ka na ke ha fu tari mahino ia na to ko tari pe ia ko ngana ko tari pe na ka tai ko mo pa no mando ke foi tari na pe na ka ha paanga ai ne ke paanga ke fa ke me na fia ma paanga pero ia na hua de tisi mo na hua ma tisi se lo mo ya o ma hua ma tol fa paanga ko me pa ko pa ke mon ka ma de boate na fia ma paanga pa ma hua to ate paanga ka mau ai ko foi tari pe ia uinga na boate he ko o angre to ton ka fe to ton fokia a conflict of interest ke na fa ula pe pa na te pe play ke ka pelo pe lava ia que beneficia ka kai pe oia anga ta no ta mai ta ini ko foi me mo ni eso ko ka me ko ni foi palo pare malai na fiu he feinga ke vete issue ni ka nga fa matala ai scenario ko ni ko foi hoko ko mi va me suwa ki sopu hoko ko foi paanga me ofa bena o mai he well-being ai kuna fa ke fit no miliona pea fotu ai ke polo ke na hanga toka ngai ke mawahe me kau service provider pena le pe ko tai no nai fotu ai tai mi ko nai tokon premia ni ke hoko ko ki wawa mo hapai nai kai ke whakau ia he interest
whakateknikare interest whaka-economica mai interest e fofonga kakai. Foi koe taimenu hua i koe tila whaka-business. Koe. O seange foi o wigo HOT, Heads of Agreement pia moe tisi se la. Pure i kato e tisi se la ia foi kei polo. Ai ko paanga koe na e mau ke na chip ini ke hoko ake kei polo ki wawao. Me mahal pena na tak 5 milion na Amerika, 8 milion. Kana o se whakamore ia koe kei polo na i lalo pe, hange tau na tahaua milion na pe. Ke a uia ki ai. Ka koe unga whaka, ai koe unplanned, unbudgeted. Sai. Koe whakatau rewa, ai koe o ange koe ke whakatau sea. Ke na sea o ngā taha koe ngaka na o mai siri ni ke hoko aki me heni ki wawao. Ani koe ulau foi leine taha whiwangea. Pe asia he area pau koe ya. He ikai ke malawa he tonga ke polo mo i poreanga tonga. O whai hatu tuuni, ka ua rewa kuloto ki ai tisi sela. Aia koe minority share aia. Aia koe no whakarea, koe hanga whakai lao company mo i lao business, koe majority share koe iau pure, koe iau ne control e. Major decision maker. Ilo e whai hetsa kua whakuri ia koe ni. Ma fure koe te pire ia pure i he minority share aia. Ai ko te uhinga peheni lewa. Hei kai toi lava he pureanga tonga, pe koe tonga kei polo o whai hatu uni tai loto kia tisisera. Ai ko no uhinga ia, o at katoa e se tia, ko toki loto pe tisisera ki a mea, koe mea ia koe whai. Si, sai, koe konflikti koe interesi mo oni lau ia koe ia. Hei kai ke lava hei manatui koe te wate mea koe ni. Koe hae uhinga o koe ke ave he tise la ene seve si o au ki niwa kai ke oange pe he pure anga e nau laiseni. Ano inga. Koe nga conflict of interest si. Pe una koluti. Pe si o unfair tau pe koe playing field koe au he tisi la pa me TCC o unfair. He ave he TCC as part of their mandate pe na obligation ke ave ke au ke every corner o ke ai kakai tonga. Na ave na toga. Ai wa ngai feitu ia whakamore ia o ku lahe ni whakamore ke ave ke infrastructure ka ko obligation whakateknikare. Ko tisi la, whasosio pe tisi la feitu concentrated e business ni. Mea koe mawai e nau pesete wal noa, e nau kosko pesete wanoa. Kai pesete wal noa e nau profit. Mea peu nau focus ai. Ka haunga koe ke vivoki ai, hame koe ke timani ai. Koe conflict of interest. Koe whai ngā tāwho kene taha nia solo. Man tui koe tise la ia koe kautahe koe au nau network whaka mamani lahi nau tolu. Ai tise la. O wai nau provider i Hamoa, i Fiji, i Vanuatu, i kātoa e u motu. Pea nau ngau e nato e teknologia o i satellite ke nau whaia ke nau backup. Ai ka ne motu pe nau motu pe a tonga ni au to ga do mai pe nui fia ko mi fisio na nga ke na tolu au na share pe na to at a very least cost Good. ko ti si pe ko tonga ni pe so ke o ku pa ke fu ha fo ke ti se la ya ke na pick up he na pick up na share na to le foi satellite pen with ko ya whakakato e nau fu. Koe ke ai ability a koe kai i TCC. Koe uhinga ina mahu inga i kaswiki ke redundancy i he ni. Pea tene reduce cost. Reduce cost e koe cost koe oku totonge aki na e totonge aki he TCC e nau redundancy. Okay. Na fu mamafange he cost koe a TCC la. Kana uhinga foko no streamline u
main primary secondary mai local distribution no streamline the infrastructure ko ya kai lava ke reduce ke ma ai cost ke kakai so ke kai ni manoa ko I heni o panga te au ia kika ni manoa ni panga be ta ni mai fis whakahoa le vai tau hanga whakahoa ai fufo I netu e ka ko si hoko pe ni mo ai ko mea ko na to ton ke strive ke ai o kai ko panga ta ko strive na to ton ke ta strive ke se ni pe ua ai to ton pe unit ke kakai ko mea na to ton ke ta mo ke ai kai ke kai fo ko interest ko fofonga kakai ko interest ia ko modela ko ko ni afio ko hapai ta wa ko fao Pivete ko ti mahalo ku mahino au pito pero ti ko foi programa ko ni ulava ke fa mala ala ai me ko to pe ku a que mai que na ilo que ai tata fito que osiko ne press conference ka go nga mahal o se tata mi ai pe tawa he foi programa ko ni o ku mahino re que tata foki mai que polo os mahino apito ai isi o que ya to ki hanga be ka kai o fa mahino ka nga me go na apply ka na tol e tai na firma o ai nga fa mata pe ni ko nga kala que ta hoko te ta programa ka nga isi que ko ta ben na ne pe hui mai kau ai pe kuai ha of ke tala noa ki he fa ilo ko he TPP he toma development ai panke pure ka goti mai to ki ta toksio ke he programa hoko ka ka pa wa me o ke fi fa o se aki pata fa o se aki a hon ka to ki hoko at ta programa hoko io sai pe sol ta to ki hoko at pe programa hoko o la pe u mea ka wa la uta fiu finge ke chape u mea o la pa pe to ki ai ba ki fa mali ka ta te te u ki finga ki alo e foi que tá aqui fiz cheguei família que motor samaritani bem na menta mai ka pau que malu que fiz pa ne ai que fia que mal pau Valve foi que tá mal te ave foi que fa aussi que lá be funky me que foi ko anga mahen fok solo ospe patseti osia ke au ko ke ngawe pe patseti okay ai pe me ai o ko ke tui o ko ke fakaongo ke la ka fa mau fa tui go he asika o ke tui ke toton be ke fa habilita te ke ngla pe u mene te ke winga le he u tarife u pa go pe ke pesiu pe ngai fonga ke be fa ta e tutto ne farere ka ko to grava ni malolo mai me tale osfo ke patseti pa le fo ke ngai ka to nga ka ko to ga ki to fa si ga weekend ni fa tal no ke se farere age wei fo what ngai vili taki we ata to ki si o be ata im fa yo mali te wanga go lau ka ke le farere he ngai weekend ai la pe ka pai ko nga ke chape na ia ik fra ma ke tau lu fra ta hange mo u me ko no patseti he mana tu fo ke hanga fa tonga me ilo u me ko na malanga ko patseti ta go si ya mo ke patseti ko ta no ai ka ko loto na to tonu ke mo ui fa ko me na mo palo mes mai hange ko ni na u loto ke o mai halipoti ai breakfast anta po ni o milion na go ripoti ko hai hamata vai hono imprimeni ko hai tokolahi na na ulave monu me he kulahi mo ablau do na tamai na ke ya wang na me ga na to ai ko hai ko me ta go ai ko hai fainga mechanism pe fainga network na distribute aqui na ngawe aqui pe ko nga ka la vai he ko so ko tau ni to ho ko tu pe ko ke ilo pe ko pe na pe
pe fe he ko hinga ko ha ke I solo he pe na ke fanga fa tonga e kulave na nau palo mesi mai e kai ko ho full million he wa fe wa te nau toko ni economic sector ho full million ke langa hake ngai sector fa economica he ospe ko ai tsunami he I Januari kana expect to look forward to kai ngai intervention go ya ne lai ngai infrastructure hange ko ngai me fatak mamata me ngo ne mau se ko to ha di pot a di taia ko ta punto lo bene ti spesi puria valvo in fitu ya me foi sector a ko kuinga ko me ko ne mau inga isio pana la ko ko pe tau go si he tau lo tau go si ai foi e na os condizione val miliona o te ke ti spesi ka to ai o ksio o mau tai tokanga ki mau tolu Neo ko hanga maheni ko me ai ko nga fai he ka me ka ko fatonga e ko me o ton ke fai ha vili ta ko muy ai ke hoko pe nga o ke e se ngi ke winga le hala ke na te man to fa mata mai kon tala mai le wa taun ma wa o foi fo nga fo wen ma nga ki tak tol miliona po nga we tol go ni ai ya wei malo sol Okay. Malo bito piven, malo ma fa ngamaria ke fa hokko to kalama. Kona te ki fola ki física kona ma be to ga be fa ngamaria os mahina petu si te ko ta time pro kalama ai. To ga be fa ngamaria ngahi lo tonga kona malo lo mo me pa to ki te ela ba hu wa ta foi pro kalama pa kai ko ta to ki le petu si te ka fa hokko fola. Aku malo bito ma fa maria ke hot o fa tu pa mo nga we fai tonga na piven kada toksio fa sol ia fa malo te kainga I he lava ko ia proklama o ia honi pe ku fata wange pe ko lo pe la he ki modolo ko pe nga hi topic ko mo ko le mai ke fa tala no aki ai ka na maki kamata mai pe I he ke polo ko nga ke osi ai palparema ko ia fa matala ki ai ko nga na fa hoko foki ai press conference ai ke fa ala pe ku ko kita ilo ko hanga ko lau ka do pe information a lot ka do wa te ke fa no I he press conference ko ia na fa hoko he mete ki ki tala no ko ke moto internet pa me pala ma ko lo don fiku ki aba va u pe ke fa no le he programa ko pe me he fa fonga te ke la put together information ko ia to kon ke te ko ke mahino nga isi ko ni ko to no me hala ko me ya ke fa kau e po ko me to no nga fa mandala ko ni ka ke fa ngata ke ilo ai me ko ko hano makatu nga le me mo ni me nga fa mandala ko o ke mo ni ka ke o ku fa malo la he tu ki he tau ka sponsor he sponsor ko tau programa te fito ke ki modol o ku mo ke to koni mai tau programa me fono ala I hono fa hoko ko programa ko tui mahalo o ku ia pe nga taimi o ku mau fadanga tuai ke to ki fala hila mai tau ko sponsor ko nga ko kamata ke osi tau nga ai wanga he programa fo o fe mau ke fa to koni ke tinga auto kala wa kiler kake ko sponsor fo ke ni na to koni ke tau nga programa tu pau he wiki ko tampe ko South Pacific Loans ko kautaha eni kautaha no I Auckland I Nusila kuna tokoni ki hono o atu ko ia ai paanga ke te koe ka pau ai ha tono no fa paanga pe pau ai ha ofia ma fa paanga fa family te na lava tokoni ke te koe ai kautaha I loa e ka kai Pasifiki pe me ka kai ko do pe Nusila ni ka ko fide Auckland o na tu I he fika o Cavendish Drive I Manukau ko telefoni pe na faingo fo pe no balungeu valu hiva valu ko kautaha ina stalik tu bo pe mo ni ko ia kuna o I kautaha kuna tu aki mau pe ko mimi lava ni ta tolu ni pe fiha hono tokonia e kautaha ni ai vipon media
ke lava o atu ngahi polo kalama ko toa pe o ku malava ke o atu miheni ke mo mamata ki ai pe tu mamani o ku ke iai te ke lava o mamata tonu ki ai koe kau tahawala ko ia Page Facing Store o ku tuu ko ia hanga tu ke tamo e pe au building pe ko fika hiva o Whatawhiri Road i loto nuku alofa ku ai hamo uta fo o ku amana ke tuu tātu ke tola ia pita pe mga hiuta ko ia ngai wala o kuonga te ke lava tori mo whiri me iai ko hape whainga style mantu ko uta ia ko hanga o atu ke whaama taimi ke hanga whetonge uta ko me ko uta ta tau pe ka ko wala ke apito pe ko ku watpere uta ke sio kiai ta te fito ke figa telefonika ua fitu tolu ni maono pe walu fitu noa walu ni matolu te ke lava fitu uta ke I ha whahinga taimi pe I ha whahinga fia mau pe o ku iai ai Page Facing Store I loto nuk alofa ke lava tokoni ke te koe I ha o fia mau wala ke kakai lalahi wala ke kakai whiwhine kakai tangata ai kof ko ia ma au pito ho ma I he Page Facing wala ke kaure ka ko lahi au pito ke lava pe ki ai tori mo whiri I he Page Facing Store loto nuk alofa ko e tau ko taha maka whamana tu ena Royal Akape Royalty Headstone ai o ku wharereia pe me pesi ko ia ko Royalty live stream te si te ke lava o fitu takia I ha o fia maka ke whamana tu ake o whaanga te nau lava whahoko ko toa eni ha whetu upe I Australia kuna I pesi whoki nau doli Brisbane ka te ke lava pe o fitu takia I ha whainga whetu upe I Australia pe o Nusilani pe kotonga te ke lava fitu taki I he whiga telefoniko ena ko asi atu I he screen ko e noa wha ua noa hiva fitu wha nima wha taha noa wha ua noa hiva fitu wha nima wha taha te ke lava o fitu taki ai ki a testong o fitu taki ki ai I hao whea mau live stream pe ka whea mau maka wha manatu pe ko o whea mau ngahi wala ko ia unau print kupesi toi hao kote ki he lotu ko kote whaka conferenisi pe kote whaka akau hiva I he lotu lava ko toa o whahoko katanga service ko ia pe mea tes I loto Brisbane ko e tau wharikos uluena Francis Tikat o kia taholo Antoni tene lava sevi ko I hao whainga whia mau ka pau ke o whia tu I Orewa o kutu ena I he tahiwa pi o Moenui Avenue Orewa pe kutu I he tau mui ko ia o e Countdown ko na I Orewa hanga te tahi o kui mui ai I he Countdown ai whare hoko mai pe me he Countdown te ke lava o awhia tuki ai ngawe ake wharikos ulu ko nā ko e lelei taha ena I no feiti ko e ulu I ha whahinga kosi pe o ko si lava lelei ko sai taha ena pade mo lau e nau ai komen ko e kau palangi I he e nau pesi I he kukol ka pau te ke kukol ai Francis Tikat pa ke lau ai ngahi komen ko e kau palangi ai na nau kosi ulu o ku nau pehe ko this is the best barbers in the world, in the East Coast. Ai ko to daha kos ulu le rei taha eni te ke ala mau I he East Coast o Nusila pe ko fitu ia ko ni Orewa ko Silverdale ko Fefua ai ngai fitu ko ni wofia tuai ko le rei taha ena ka pau ko ke pehe ko whakakata I tu waki atu lau pe I he kukol lau pe ngai comment ko ai koe kakau tong koe kau palangi te nau talatu pe ai koe lelei taha ena I he kos ulu I ha whainga staila pe tahalo Antoni o si teu I whare ia ki he tuunga maa pe te whaafofa ki ni lawa o sevi ha whainga taha pe o au ki ha kosi ha ulu ha kau pare mia lava lere pe huki loto I he whare kosi ulu koe nā koe kau taha koe ia kuna ni kawa I loto Brisbane le safi o ku le pasi o ku osi mateu le pasi pe mono family ke whahoko atu ai ngahi uta ko ni ngahi kawa ke tuku atu ke te motolu lava le rei pepe me Brisbane Australia ke nau whahoko atu ia na ke te koe pe whako nau whare ko ia nau whare o ku kei tuuma lau I havelu loto ko e whia telefoni pena fitu ni maua tolu wa nima
fitu ono noa ono fitu noa ke kau tahawaka koia siu I moana freight services Fereti te lava ave ha outa me Nuslani me Okalani ki Tonga pe mai ha outa aisi pe me Tonga ki Okalani lava le reke ke ma wai manau container me akai te lava fatau pe me ai I he fetu ko bunau ai a ko o bunau tu I he Tennessee I mangere a ko fica anga te ko te au fitu le pe hala Tennessee te ke si o pe ta fa ki he ma o kui ai penga fu container I ko pesi au kui ai ka ta ko ni si moana freight services Fereti ka pau ke firma o live stream o ku mau ke lava fa hoko en hange ko na fa matala ke ai programa ko si o ku mau nga unu me live stream mau ke fa hoko pe o live stream ke si o ngai family ka o ku mau o ka mata no fa ai ka kai ke hik video ho ngai programa ko nga ke ma o ngai tatau o ngai ata o ku fa ofa pe ma sil ene asi tahi ofa I ko souvenir pe lava ke posia ke makai ke kakai ko live stream fa si o mai ke ta ngai family ka wa benga me hoko I loto I he live stream o ku miss out he live ka I he daime ko quick video ai o ma o fa hinga me he loto o to ke lava e titu lava ka to ka pau ke fai dala I ata ke lava ka to pe ke fika telefoni bena no wata no anima no fitu ko ngata pe da programa ke ahoni patawanga pe de mo mau ahole ke hoko taha ko programa ia tu funga fonua lo au pe mo palo fesa si o laftan ia te ma to foki mai I taimi ko ia ke hoko to ai ta programa ka mo mea ta to ki felongo aki I he taimi ka hoko mai Toca cala faca
Eva